Pamiarsa sejroning Nyanggra pengrauh rainan jagat galungan mewah kuningan sane jagirau, Bank Indonesia ngulengang ketiga komoditas sane patut poleh uratian sekadi pedas merah, pedas rawit mewah canang sari. Lianan punika sejroning ngarepin pengrauh puasa mewah lebaran, pengharga komoditas pedas rawit, telur ayam ras, bawang, tongkol sane kaawetang mewah pedas merah taler patut kedap dabin. Kepala Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho mausang anut ring historis samian komoditas punika sering nampenin panincapan arge ritat kala rahinan galungan kuningan miwah lebaran selami tigang war seungkuran. Yening nyelehin saking panglimbakan inflasi Bali katureksain 0,50% MTM utawi 0,04% YOY ring Maret warse kali talis likur. Anut ring spasial inflasi bulanan Kota Denpasar miwah Kabupaten Buleleng suang-suang 0,47% miwah 0,01%. Yening saihang ring Kota Kabupaten Tiosan ring tingkat nasional, inflasi Kabupaten Buleleng mungguh ring peringkat 4, selanturnya nih Kota Denpasar mungguh ring peringkat sie. Trisno Sanepinake Wakil Ketua TPID Bali Latarang anut ring soroh komoditas pedas rawit miwah daging ayam ras kedadosang penyumbang utama inflasi bulan Maret warse kali talis likur. BI taler ngelingang indik kuentenan potensi panincapan inflasi Bali warsane mangkin yening sayang ring warse sedurungnya nih saneka sokong oleh mekatah faktor luire nincapang parikrama pariwisata sesampun COVID, panincapan daya beli krama, normalisasi harga tiket angkutan udara, panincapan cukai rokok saha prebel sekolah. Punika mawinan BI ngicen rekomendasi indik kebijakan pengendalian inflasi ring Bali, inggih punika pawentukan BUMD pangan sajroning nincapang serapan produksi pertanian tur kualitas produk lokal. Lianan punika Gubernur Bali Wayan Koster ngowohin ketahnyane ring Bali nanin surplus kutus komoditas bahan pangan rumasuk beras, bawang, pedes ageng, pedes rawit, daging sapi, daging ayam, telur ayam, miwah daging bawi. Artos nyane produksi bahan pangan ring Bali sida nagingin samian pabuat kerama ring Bali. Suardika Bisnis Bali nguningayang.